enti misra wadwuma wo ye ne oniema akukuhwi aseri nyina no wohia akwankyere ene niema nyame ede adom ye se yenyusu na mmoa ye entretene abrabo enti doctor aya amuzu spiritual super ba se fedware na entretene wabrabo mu emfa emaw 0247 77 67 43 0247 77 67 43 Kumasi Tafo Club 600 ene yewo echina yekosiada yebeye adwuma holidays nye ye adwuma se woni Ghana kra na o frɛ ye de edu Ghana kra mpo na wo na apese ye de edu bre ofie de bebro wo ye panyine wo ye ohene de bia bi nti wo pese Dr. Bano wo behwe wa fa number 0247 77 6743 Edase pi adofo breko entie de Dr. Amuzu the Panis doctor ni meeting no besi na fe obi a wasembisa ana dance no o ma ne ho nye ha first no me sori anopa na maposo nyina ya memre me sori akwa adwuma kra no na edin nanso bensa bosumi mienu ni a me franse nom Amuzu pi no eno ano no aka ne no se me bosumi so a na me nsunu gugem nanso obi kire me Amuzu kei ma me de fra Amuzu pi no bosumi ne so a me nti ya obia afei me ya fura na keka me ni nyina so ajan Amuzu pi enke ano no na malaria ha me papa po na mo yonku bi eno che da memfa Amuzu herbal bitters emfra Amuzu pi malaria no harabasa Amuzu pi NH eno no me wodu mai wayare pia pi nie asemo mutaka ne se ni moja ntimi ndi afurusane Dr. Amuzu ani so se moja ntimi ndi afurusane eno ani Amuzu garlic bitters ani Amuzu pi PNG no Dr. Amuzu the Panis doctor ni nro eni edi ho adanse eno o se wo penro yi bia tua enro so to so bia mu anafra no e wo 0247 776743 Dr. Amuzu the Panis doctor ma wo je hion chanlo Come on! Nhyira 104.5 FM. Morning. And mama Ani mamidi kan emusamo samdi kan ye no bese mi hunu nasa ani me bese mi hunu homo pa nanim enkwan ye we de be shala de afa ho abusa mo hwade fantifo nanim nkwan ye asantifo nanim nkwan ye ebronfo nanim nkwan ye ana frafrafo nanim nkwan ye eti we de mo am fie no me ma konya we me de just 5 to 10 minutes per any day because a chinyana manfo edi wo ho no na me pese me hunu se no kre se fantifo nanim kwan ye ana santifo nanim kwan ye de na di ye de pa ana frafrafo nanim kwan ye ko frafrafo bi chese so nya krama nampa no twitwa no de je nipa gu ho pa Jam to say yes. It's 03220 83581 83582 and I made a baby. I know Facebook, me va choco Facebook, Okorma, and no Ubuhum Honum, and Oko YouTube, so and then I could cram me the Musa. Me person one of them quiet. Hey, me patch up, a feeding, patch up, mum. So, hello? Ogoro. Ogoro, and I got a patch next year. How is Robert Kojun Grass of the Blamunda? Okay. I won't find him quiet. Well, so come to Anua. No confront if one who say yes. Yes, no quiet, Fantifun and him quiet. Wow. Aye. Wow, Fantifun quiet. As I the phone and him quiet about come to Anua. Yes, and them look good, them look good. I'm money. Of a son of Pusrani. And the can't find the Fantifun number one. And then I'm a minimum. Hello? Ogoro. Ogoro Nangasani. Now what to say? Boko, but I'm in a share. Mammy Yako, free as it. I'm Yako, a woman in quiet. I can't fire, dear, I can't dear. As at the phone quiet pa, and I only at dear pa. Sir? Satisfy dear pa. Oh, hello? Hey, hello? Hello? Yeah, but I'm in the shade. What is here? On up on the layout. Majiasafo. The layout. I want to find him quiet. And Papa, dear. I can't afford a bunk while they're studio. And then find the funny defense.
a budget you want and for the idea. Oh, hello. Welcome. Hello. What am I going to say? I just was look as a free. But I said, I can't change you. I got see one more point in him quiet. I don't know. I can't for. As I was putting him quiet, pound. That's right. Would I see? Hello? Hello? Yeah, online in Winnie. Are they your turn? Hello? 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 Yeah, but I'm in the shade. But I say people, film being enjoy. Your friend say, Being enjoy. no, yeah. But I. Because every But all of one in him quiet. But I phone him quiet pound. I'm fat. I didn't and quite we are dear pa. I got here in Captain Quano. I got him one we are dear. But Wow, okay, yeah, was a bus at phone him quiet far. Hello? Hello. If I jump in next year, your friend say, but you want one more in him quiet. I can't for. I thought when him quiet pound. Okay, we don't see. Hello? Hello. If I jump in next year, Part attack or do go off. your friend say, Kojata. Kojata, okay, every don't call off it. Yeah, remember so, I'm the new quiet. I can't for so I will buy and walk with Buna. No, a car there. And what any abno Bruno? Not continue include a fine when you don't come. Any other I can't afford the bomb car. I don't know who's a Na enwa unim ni dipa. Enwa unim ni dipa. Yes, I friend, your friend or her. Enwa owia ayeden. We are come on over and gone there. Na ohia. Enwa etisa de. Etisa de enwa. Enwa. You really don't know. Ojani etisa twe. Hello. Hello. Wajimi. Ajova bro. Wajimi na twice water. Eye kabon kwa. Konogo boduma fo ya moje. Adia ebuda dia fe. Eye dia. Enwi. Atapriti. Efukese. Apritiba. Obo wore fini ya. Nipa bejiadi. Yo wo wi da. Man never ends. Nipa say he. But your Michael dia kazabre jizu oye. Yeah, Michael mo ya dia. Ama ka branch brim. Ye ka omo mu bon kwan Padia, Igbefo. Sir, Igbefo ya de boy, you nkwane. Abenkwaya. Very good. You nkwane any abel. Easy. Wow. Oh, Igbefo dem say and e say okra na mo de nkwane. And I say you mo de ni bia. Hello? Hello. But you mean say? Bishop, me dey cast in free pechi number 1. Castro, okasa free pechi. The Pachai. Whatever, how many name quiet Pamido? You come one when you quiet pa, a Kusasi for. Kusasi for Mekura, me met me a young quiet. I'm a white dear cow. Wow. And you shouldn't quiet. Ayo. Kuka. Yes. And I coca idea. Kuka no. You could have friends at wow. Onyina FFF for now. What thing they have for now? Was see pa no one was Siafra. We are not one dog akra. Wow. I wonder mo I idea. Go Facebook abi ye ho. Ani go Facebook and YouTube and we dem our live. Hello? I'm calling you. I'm there. And
Fantifo na ya de odi ni say. Na da fantifo. Odi ni say. Oyo nkwan o ede na opportunity edi amanasa. Wacha odi ni say. Ede na. Odi ade say. Wacha ozi. Efra o say. What I do. Kala si say aso. Free as ya so do. En komo no so ya no edi mo na no play. O say. Otiki. Okay, wati. Hello? It was Mensa airport on about to do Juma. Papa, how? It's Papa, the research kind of Crocodile Chocosity quite go deep of a phone quite powerfully. A Chocosity. Why? Chocolate. 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 What's better we could for Papa? We have a better time at that of Cuba. Wow! Yes, Agya baby Agata. Sir? And Papa or Diego Cuba quite. At the time, I fed a paper battle. And would this break a crab wall. Papa, Kabiaka Granasi. Kayaka Granasi. Oh! At that of Cuba. Oh, what is that? Britannia Kubaki. Hello? Hello. Bebacha Udi. Acha we didn't do. Efra say mumuni. Me kasa spray diade. Aduade. Mumuni wa mo pa ni mu nkwan ye. Mumuni nkwan ye pa de frafrafo no. Sa frafrafo na ye nkwan e ade pa. Amunwa pompuka ye pa ra we ja kola jugutuwa. Ode kramai. Sa? Hello. Yes, unya kramai na mna hu. Pumpuka ne ade. Pero we sure ene emu ala bibi sale. Wow. Ene de vedie de ne we feel le. Hello. Hello. What on me na shey? Atamani wa kron. Mam se wa kasa free kron no. Mam se wa ai ho mo pare nim nkwan ye. Obono ko mo ye tinka nkwan pa. Ebro fo ye de. Tinka nkwan. Wow, ebro fo ye de. Omo ya de pa. Oh mo aya de. Hello? Oh, yes, ebro fo ye de. Ebro fo ti omo ye nkwan ye fe ne chese chinkaso se finkaso. I want to buy the phone. Hello? Hello? About how many next year? Rajo, you're probably Ibrahim. I just Ibrahim Kasafri. Because of your yard. A journey. And the most come Mensem. You do say a mechanic, a better and quiet mom when quiet. Someone can you see the crowd though? Your daughter pass. Is your tongue? Yeah, it's not 15 yet, yeah. Deeper 15. How are you? Oh, Diaby. Who are Diaby? Hey. I put you a Diaby. I put you a Diaby. Yeah. Medamasi, and I ever send you who young dear and quite hopa and a visa. And maybe not a dim watching ye, and then a mammy said that Ekasi could be sa. And then she talk. Now her saying Susie Tona, as if for my eye you. And that they have the banner, and they say to me, as she also. Nay, and never say a conu for him. We can't do for me. We are saying how. Quite was a son for a bonu for him, a gin for him. I think this answer. But I go Facebook. I go Facebook. I take Christy. And I think this is new for and they say they say and no J. And go Facebook and now YouTube. And then go Facebook and now YouTube. And then I do for no. And then I know some more. I want to say some more. Go Facebook abu and YouTube abu and then I think it's new for no. And then you have a corner for him. And then see a talk. And then what I know I. Kwan be na be fa so na be so no fu mu kwan be na fa so no fu no ofia no
kwan bɛ na agye nufuo ho ma nufuo timi yɛ dɛ ene ye kɔ nufuo ho modawroma ene ensuato ene ebetimi itimi di ema ne yeye ana edi ema ne yeye eti ene wadawroma wo mode ne ko Facebook ene ko YouTube wa bo ene antichrist bi kan nufuo ho asemfe oti bu me hu na made ene ko Facebook wa ade kasa obohunu honum sabre ebeko ebetwa ho ba ensuato eba bedi ye ho kakra sabre esi kwakodware ekwakodware ade aba ebedware no na hunu se ye kasa ebre na to se ye kasa etretre ye ho na na ba faso abe oro ne me pa cha bo modin se ede insuato o ko ku dwale bo modin se si hu ye me pa cha wo ro hwase me pa cha nyabre e ma wo kasa wo so achi o motu om nyabotre me pa cha ya fa anka twede on fa anka twede ebi onu mana sent e wo ho me pa cha o ti enka se wo twele wi no enwo wo de ko Facebook ana YouTube ko Facebook ana YouTube ene mitibugrum kakra ehonum ansana madawruma yaba abeso nufu ene kwan be fa so ma nufu aye ade ma nufu aye akono ena me be so kwan fa so nufu emie nufu ana na se yakrokro nufu ene nufu ho ne be ye ene me ko aye Dako Farms me ko Dako Farms kodru na enkokọ bibibi guo nu ka emema aka ne wom bibusa se ana enkokọ memma ide musa sa aso mo ka se akọ bema bako bia na ne de enkokọ emma mako dumienu odi enkokọ mako ma no bema bako bia de dumienu enam se ene de oya de za akọ bako di akokọ bako ofa ma da ku bia de so di ekodi akokọ mako 12 dumienu so mu dimano to obi oba bema ko fam wari miensa minu na mu bobra akokọ di nwotwe na wo duminu na wo kakrewe na ya na bobra etijesi ano wradwaye ho wradwaye kwan be na afaso wudware kwan be na afaso wudware ukunu ana wo yire wati enkambi efiri ho anase wonti enkambi efiri ho one sisi producer ada beto onu kwan pen oko Facebook ana YouTube enka awo motom so unti sen kan wo motom beboa udwale we ya wo firi adwaye ho ba aya no upie ye na ura on mate sen kan awo motom wuti se enye iti kwan pen ne be faso atikisi we achi TV ni so ma hade unyama woso eti ko Facebook onum ko Facebook ku de ko ana YouTube ko ne ko hwe enne epese yesiesie ho enne oba onufu esuo
onufu mu oduro eso no onufu na ase ya na ehohye nufu na ase ehohye ese udi ohoni enufu na ase ehye anatikisi be mai nufu ho ene oni be mama nufu no mayi pa wohwe ai Agya nufu na hwe atikisi de na to se atikisi de between their powers mo mana yi Agya me bwa na say ni mu odu jano kure eti ba anonka eti bisrewa afei berima ohwa ase ohwa entamu misro opese ayi oba ne fi okwete homa be santia ewo ho no otimi mfa ne hwene nko ho otepe obedwane jaw ensu ato me ebe so nufu mu ebe guru nufu ho na akra wi a omo ye wi na afi iba ne bidi ye ho pa eno na ye be massage ye ho eti misrewa bebia wo bia na antikristi be maye kwan ya be fa so a bi so nufu mu na o se wo mo nufu so no mo tsunyami abo amu na de yi na de me gire sipo na de bi hudu onye o hudu onye ai atumeni chama mi waya fama mito mi jari fa chawo jari etimi sewa me ade e pese body no e mani dini won say ye ahano enkoda birimu na ye wi boritory unum boritory so we otifi won ma de fe boritory unti bida ye bidie atum ne de atwi ye ni ema onimu eda ho ete enne etwi di ankatwede ne yi ne mo bitu da twitwi de fa bon sum enso kra ni ho no ma odi twitwi omoto ma nyabotre mani akra na akudware udware wi a sentine be ko na pe ayi ani ayi de atwitwi omoto mu enye na ye wahodo bebrebe se obetwa obesan obi ho a obetwa na chi ebe na chi na baka se asenti wo ho eye enim guase nemu mudi huni awufie ansa na upia bontia obi hu a ontwane ni ehwe na chi ka se akoi na maami idea wo ho no nye and da give you some catch me what say papa ibe ne yire wo fie no so oba ne dwale wie na opie ba wo yam hyew sente wo no ho no enye papa enti wada roma ye dware ne de ye siesie ye ho etwa ne nyabotre ma twa no botwa ne mu nsuo bomma nsuo no nyabotre koto mebo ebeneza de osugira wo je dwentie na wo gira no girbi on huru twanim afo ti se be ma de ura de mu a sentia ebo afa ne so no obi dwane jaw e wodem wonu ada akoya se be ba be kon no obo ade aba afa ne so ntimi nkan kyero eti mesro nyabrema eno ne yindi ye hunni di hunni me kakan ebu onu ma ade aye ne ya se me kakasa ne se ebia na senti wo ho e ma ne nyoya di hunni ne free mu wate we e ma ne ha wate ebia na wonim ana ebu onu sa senti wo no kono kra wonte onti enti odo me pese me bua wate e ma ne ma bu fu wate Antikristi ene Agya wa mame enchia na mo na kwaba na me musa sene wo hunsitie ene yewia yebedi ye ho na nyema me ne de wo ko Facebook a wo mu chametu ho menimu na ntisa de tia na tie me hwene ne sa se me hwene kwase se etisham ne de mitimu se hono se ye de na ye me hwene no mitimu hono me hwene ne hono me hwene ne hono fa intimi hu o de ko Facebook ana YouTube we get to the o ka ka me so Agya mu akwaba na ho ti sen atikise mu akwaba na ho ti sen Yesu adom ene insuato okay mamu musa mu de ba ko de me de no gbo mu no mami ni camera mu nchen emusa wansa Agya mo pa na ni mu kwan ye we dem tise 195 anti unum traps no mo pa na ni mu kwan ye Agya manso mama chia etiefo ni ahwefo etiefo Jesu nenne no mama chia evangelist Markiel
entwi condemn osi bibi besi ne nyum na bibi besi afimu ne bibi besi dem a on se Manso ana kutia no bana me bon wa kutia se bibi besi dem mu won mu nufusa ene won mu nufuso ene bibi besi dem ha bibi besi evangelist bibi besi afimu de bia wo bia evangelist me chia wate wonyum widie me hwe ma me efe na wugina ha eto a na mawu yankopon wo nhira be bia wo bia Agya Manso on se o fleye no obia ekire de wo ya na nige ho me metie me asanteni mekase asantefo nkwan yede obi timi frɛ wasi kusase nkwan yede ono kwan obefa so a obeye ne nkwan no ana ye ni do ana ye asantefo nso so kwan ye befa so a ye beye ye nkwan obi si ayigwe nkwan ede obi timi de nkruma ayoyo nkruma dwane nkwan edi fufuo ye asantefo ye mfa nkruma dwane nkwan eni fufuo ye de nyaado nkwan kwan susu ani nya entos nkwan ene di fufuo enso baabi wo hɔ a wo se wo flefle ye na wo ka no obi a woni de eto ne no ende brofo mo si chirinka so eno ye nkurumadwane nkwan wo mu didi bayire fufuo ayi wo mo de beto hwemu pa ye asantefo ye ni nim nkwan ye asantefo de no kwasem ni Agya Manso ye nim nkwan ye ankasa ubenya wo de ma memfa asembintwam obi na de wuramunam unse ye asantefo ye kuto wuramunam ne de ye nkwan a nibini no ebi wo de ye nkwan na ne se wo mama kokom na de prekese tuma wunya taste pa wo ye nkwan na mani kunu na ye ne dankasa na obai ni ho e no so kwa akoto enam ni bia be ye nkwan wanko ewuramunam dabre wo ko mayanka okoto na ntwinam na wo se ne yire ye nkwan ma etre nanum wo de abo ni bini ni ka ebi ka ho nti na ntwinam na wo to no ye ma ni ebini ni bi nka ho enso na ntwinam de no kwasem ni bini ye mfa nye nkwan de edi ni bini ye nkwan ene otwe ewuramunam na emwa na ye de eye nkwan no mu bini ene ye de ye nkwan because of enwura na omo we no nti mu bini ye hwam na ukofa na ntwie bini dia wo de ye nkwan anya de nti ye asantefo de ye kase ye bo ewuramu nkwan amawa asempa na kale sa no mami bi epai tabe na safa market no mu fufu pa wo pa no na otu kwan no kotu fufu oduro no mu a ni akosa nkwan gni bi egozo ne ba nkwan ni ozi otwe ni bi aba o de aze wo bon kwa na ozi na watu wo mi ni aya wutuwe ni tampo mempe na ni bi awusa video ono o godi otwe biri bon ma na ono mpe to otwe biri ono pe Agya Manso ye asantefo de ye ni etimi di aboa bini eye nkwan eno ni bia na se na bofu yemu a nye bini na yemu ayi no on se esensa enu otomobi na wodi ni ba bi ekogu no be se ye de be fa ne se enye bini ebini enye bini ne ye kan se amokan ye kan abu france de ben ni furu abu na abu furu so bebe ma no edi saa abufuru ni oba ne di abufuru ni bi ye ma ni kunu no what taste ankasa what the ingredients ni gu mu ma what taste enti won be ma oba ne ni ho na wono yes wo koye nkwan ni bi no wanko ba bia ye to nwira mu nam no wo ma yanka na ntwe bi nsu ye mfa nya nkwan ndi taste ni mse nwira mu die no wose mu twa na mo ne mam ya mo mam ni bini ni bi nka ho na mo ti na ntwe bini ni bi ka wono ade be ye no wonya taste ti se ne yire wo ho no nti asantefo de no kwasem na Agya Manso yenim nkwan aye wo de wo ba wo ye nkwan an wo pese nkwan ne ye de pa fa kwan susu a mmeko jene
na fanya adoa be mienu pe faka ho na fe pe wadwene adwene na ne ho no ye mremremre no wonya wadwene kakra wa mane kakra superku kakra wodo ayase na efra na wodo ayase superku na efra na wodo ayase wonya ne kakra mane kakra wonya fense mpunam kakra. Okay, mpunam kakra adwene kakra na kese oba bi so ho akan kakra madawruma ensuo eto se bambofo a mutie yen ezi dura na dua politifo ma mo ayi nyina na mo boba ni nyina no mutie me na jifa na mesre mo a car number we say registration number we munome se unhu se sa car ni etwam a ane bomodin agina sa car ne mame chikano was obi car na ndipo obi akofa sa car no ti car number we registration number no aye AS 2878-14 AS 2878-14 mepacho aye dash caravan obika aye color na white na obi abomodin akopeja car no no pano kono na nipa ne afa car no o machine chine ihunu car no eti ebia na wadawroma wahun se ka bisa obi da be hye baabi emre bi obi kofa obi ka kwhye kanya ase apachi number 2 odi kwhye ho num yekoche no ayi ofana no pano nwotwe enwumre no anadwo no nwotwe defa ane yekoche no ebia na hunu so bi de sa ka bisa ababesho cause eyara hosem ka no fa no pano so ka no kra na the phone sa dem phone Galaxy 810 yesini buoko be 800 empatasie madawroma wa be hunu sa aka we say bebia wo bia be hu kai no owo achede sonko edema wa be hu kai na ode be hu se aka we si ya me obu hu ni ka fa ode baba no wo se achede ode ahishede ama wo no eye sonko ade a zade ma wo no kra no ebeje nsem wadawroma bebia be hu kai no bia I know who can press our telephone number we see. 0243 775 962 0243 775 962 Anna 0555 ni ayamiensa 0555 609 975 0555 near me, sir. 609 975. And I said, Fred Nhyira FM, I see. I Fred Nhyira FM, I see. Other Fred Nhyira FM, I see. Baby, I will be a no, a betty, I can't change for chrono. I 03220 83570 03 220-83570. Wasu wa bubu na mane hune ka we say no Mr. Wada o achede sonko pa wode ema wo wadawroma monom adia say ibi okra na obi edi kwedi primai nipa ne faka na memenda ne kwasi ada odidi primai eti wabi ambu sa aka ne bia ode frɛ anadwu kwade frɛ kra isana to me program kra fra mama swati mo achede kra me ameso me de emema wo eda masipi Agya maminti o oh said na me kana jama so nti asante fode na mo nim kwan yo nya wodo ayase wodo ayase na e superku na superku bi de ho e wo pa sa wo ba wonim nkwan aye e wodo ayase superku esi awia pa no bi die emawa esi ne nkwan timi tu wo awia lai super German sujai asante for den kwasem ni muni nkwan yo wo to wodo ayase kakra impunam kakra wato adwene kakra na bi wo e friend police aba sa police aba konti mu odin yi wo de ba ko tu ani mu atimi didi fuo wo to no kakra wato adwene de na ehunu wo ho se no wiene ska wo ya odin ya ya da bi kakra sa wo to we kakra wodo ayase kakra mane kakra adwene kakra impunam kakra so na se na mo dwom ya wato ni nyina o da bi na mo dwom de se enam pe na maka wo
odo ayase amane adwene ena empunam ebiti bi de yankwa wonya wo pese nkwa no ye light eye deep kakra na wonya kwansusu a kakra ntos kakra je ne meko no wonya nyadoa mienu umpese nkwa no be ye tika wonya nyadoa mienu na de aka ho a no wonya prekese kakra de atum wama je ne akom onse ya na ne emaya na oma ba no mu ye aduane a no mate pipa bi no de agum wo ya akokɔ nkwan a wo ba wo pese wakokɔ nkwan ye da fa akekadro natural akekadro ya yesisi nkoto de wo pipa mu no wa to bo ase koto akekadro natural akekadro no na twi ana wo blender twitwa na brandy ene wuje ne no original yinu no spices no emfa pipa mu spices enya apenkwan afanse akokɔ nkwan wo pese wo ye nkwan akokɔ nkwan ma wo kunu no wotimi di wo yi a fa akekadro ene je ne mane no so ne fa estimi akokɔ no wo taste wo kunu ni benya anajo obetima di wo dia de wo wiase okay that's I say oyan kwan medina na dwi oyan kwan medina na dwi pa wo fie so ayo hwamo ho mame kwa tikisi na tikisi opo na nkwan de mutu be hunu nkwan ye we de se kana na mame pa na mame de na aduane se de ka obeya de pa na mame de aduane de wo mame ti antikristi yo matiefo nyina jo omo jo so a ese o se nufu no mo hweje ya no across no across nufu ya so asantifo de nim nkwan ye sa o woni so o wo mo nim nkwan ye akwa bi o na ma no wa che omo do mo nkwan types ba na nkwan so wonim nam a ye de ye nkwan na type of nkwan na wo ye na na ma nkwan na ye de wo ye rera wonim nam a wo so fa enye manya na okroma mu no rere nkwan senti no wo ka no e wo on se ye ka so bi nim nkwan ya wonim nam a ye de ye nkwan no ye nkwan bia na yusu nam bia ai ti wo yusu ye nkwan ya na asantefo eyan krofo bia fa to mpade e bon ntira mo mo pe momoni na jina sin no man kwa no so yede ni hwam enu ne ma ne yede sa kwantefo mpe e bon wa ne bofu opede ni so che no ba mo obetimi aye brabru wo de ka wona say yes obetimi akoye eye se enkwan agi akan do bi ni ma ari adwanam dry fish and Nhyira and bia salmon and quite fresh ubu asa then onim how is match it's in kwani de nyame nim sandefo de nim kwan e pa cho dom me kakra we de ni die kwa so rere nkwan e de ni de rere nkwan akokɔ e de pa rere ni akokɔ ya wo penso ana wo de ya wo no kakra maka kama kala no tinapa enti akokɔ na sa ede pa ko sa akokɔ ne bebe mi se mepe ni zo ni mi yeno no awa no de me pa me ye ma dedi ti no fa ishi alanka mi de aduane pa na shaka ya sampa mi ye aduane bia me de ye fense menken bayre de ya poto hwego uchi stew amitimi ni me ne ye simple no enti onye jese wo kran no jese o de rere nkwan no ye da akọ na eye me de no me pani akokọ sana na me ka me de me pani akokọ ha no na me de ya me ni che ho mani pin maduane yu eno de aye ntimi nkyere wo ha ebi nya de e kyere se so wo kan de se ya kitchen ho krongo ho me kodi aduane bi wa akra amane mi hu ne ye de o ya mo hwie ye no o se na be enkatekwa batan enkatekwa de ame de se edi awu ah wo be ko toilet pa edi awu pa ana ka vedi abenkwan e mo nyina pe aben so amana the same thing abe dey timi fa yam se katenkwan ebe wo be ne pa abe pa o yam amana wo be ko toilet ti e wo se ni nyina no wo hwe ma ebi enti ne kese hwe ma asantefo de mo wo type of nkwan mo timi no pa ni bi asa fantifo so bitma kire nkwan wo mo do mo pe light abenkwan katekwan ba mo no mo wo types ne pa
a ɛka one or two yes and when side in the toilet here okay nipa bebre ni me you want me kai say obi be che me bi na bine no ɛka ho me de yen kwan kama ti me so me yi bi de che wo bi na me toilet ni bi ye den ɛka eti me wo hana nipa me de ma no me de ma be ma oba no say enkwan am yiri anye de na bisa zade se me ba wa horo hu nyina aworo toilet ni nyina ye de efre ho eti want taste na o te no wo me ho no ana onim eti me friend ka che say next time wo hu bibi sa na bisa me because ebi ana ye de ya me chiro se de mami bi wo fufu wo Anita Hotel Nhyira look at hano enkwan makoma 17 wow as one say na city wish me to be up bia bia konso ne na ma ode udu Anita Hotel won mabe ofrikuma se kwa on your left hand left one wo se duam ho boko no enkunwa wo fo mo no wo ya de pa bia ne taste itimi ye enkwan makoma 17 tibi ko we ko hwedian ko ya on say itimi fa no na o kire you fa no aso wonim adama so wonim say asema ye amane ye hu ne say ye ma no apart from akoko nempina fish omunim na bia yeah na no me busa emme bi twam na yeti ba bi edin komo emme twam bitimi shere busa won say ochobra akoko kum ni say o kan akoko me wi de mi ko anko dawo mi ni sigwan se obakọ ni ekwa mo one woni ti sigwa akoko ana oba bi de hunam so we de oba we de won no duane uma won no duane so si no duane no bo de bi on ko ja won kan say we de akoko duane say opa akoko mi de mi ti sigwa akoko ese Agya Manso no de nipa bebre nim bi ye so obakọ no se dwomo obakọ no man kra timi ekunu mo na omodwa na first no so kra na obi nim kuma ofre bemba na wa be yama no nem kola brim fio na ndipa 165 no na mitbi twa enkokoti pa ne wia na ma giti nkokoti aguo nkokoti no wia no matoto o de twa nkokoti na dimbeku ne ayachim udimbeku ne nchine kakra hihim gina no atoto na abana se matoto nkokoti aguo no wa wani beje keke bradi yakoko tubia mamu ze we ma bon so guso hwi krakra me mpebiem Agya Manso nsan ye ma na ya na sika ya de to M1 ya na isu but si enye obi kuma ye de a ni tutuo akokọ se wututu wi a na ofiti ya na wudwa wu debi wo se wututu wi a na wo disapo edwale ne ye ma ye ansa na wa ye dai media no kwasem ni menya akokọ ame mu obi nyema me amete me wi a me an metwetwa ma de me ni metwetwa oba basiri wa amete ye de be den na me de akokọ akomu bi se wonya sibia obi opentem ye mana bi aba no mesre maka se ye mambunfu ebi wonu ma isuadwane no a se dwane na eda be ma no ko a obesa be fie sa de dwane ede awoba obi amne no mitimi moni din oye enu amo ano ye stewie me come to the stewie ye wo nyina we sine we esimenu ma no makai no se akodi ayi kwini na no ayo se de ya bomu no na gani su ye dwe na no din okasenti na ofo boyfriend ni guess here no oye bia ma no boy no a chesu no dwane no a nyina dwane ya mo no boy do cry seven no ka say o Holland keku o Holland boy no Holland e bia na duro bi ne to o hu dwane no a keku do cry keku omuti if enzimafo fie na boy ho no one ma me kra wu na se kwa bai se fie ofo mo pa yie ko ye ka mentwa akasa so ye ne aye kra ye nim aduane ye se wo dwa akokọ no na wo dwa ne mu no na bonwoma no wa nya abotre wo se ya ne ye kase de abotre ene yi wa nya abotre na bonwoma no bogu enam no mu a esei ne nyina abesei o anam bi wo enwuram ewuram nam bi wo wo hu dwa esai ne bogu enam ne esei enam be nam ndi jama apese na mo de pa se wo anyu bi onimu ye na se wo ko boka kragu hu
enam nas enam no nwonwono Agya kokokra de ne de ebo a utimi hokoro mane ko na bia na wonnim ntra one steady na make kan sa wonnim eno kra na de apesa de enye kora enye kra ne be telefone made ya na oni made yɛda wasipi ɛyɛ mana aboaye amana aboaye ama kyerɛ sɛ aduane no muja santifo na media men kohu bi aduane na sepo ebrofo nim aduane yɛ pa ebrofo so nim kwan yɛ ebrofo nim kwan yɛ ebrofo yɛ ade pa ebrofo yɛ ade na ebisi frafrafo so yɛ ade pa because ene kraman unya kraman pa no twie yugu no a papa ba ko si enam be ne de wi ase pa enam be ne de pa etini na mo se de pa se unya kramai pa na se wo hwe se ne kramai titi pa na we ya wo se unya sa na bo ya unwi na bia wi ase ta wo se unwi na bia wi ase eti wonu kramai tie no ye tini whole Ghana na bia ni ho we ase mana ka kiro plain na bia ni ho karama na mu fe yan kwan kekirikiriki la chup te gene on tia kaka duro wo bia kanso la chup no kama to potati half chusu we nam no ge fe wodi kama na kwa kama nam bia bi organa bia nam bia ni ho Nhyira fe ko fa fi gere ko bia wa babu se tie ba chan so asie no ka kire ni ba kuro ni kama na we wo fe yan kwan la chup gai fa nam no fa nu chef ku foot toy budie fa chutu nam ni usu wo en be wo mo fo we nam ba ko pe ga wadi kama ni nam bia ni ho ga na ki nam pe kame ke ma jo chika ane osikama nam unyanam sakrama nam na ompenam bia wo wiase wose wodi hwentia ane ho ahwan na de egusu e de amano saatna Peter amaga Peter so ndie se okra unya okra no so dia ti obia wonam a ope ge ba ko de okan ya se nanka no se o onam a o pe musa ti sa adwene so ya fo ne ba mo se onya na unya wi nanka na be hunu se awi nampa awi nampa no se yes Antikristi edawa se sabre yenko ene adwumedie ne so ene bua yen kwan ene yekunufo ene kwan be ne faso a esunufu wonu odofo ahia nufu eye ade a ebie ene gye ho Ghana fo ene gye ho obuda ne hebe de ne hwe kwa Ghana fo ene gye ho Ghana fo ene gye nufu ekwan be ne ye faso a yekunufo yesunufu ye manufu eye akon wodo nufu so nti yemia ne kese na se yemia ne ketu abi dumien ewo kwan ye faso a yesunufu yo ejawanso nufu eye honam honam pa ese kama wedi no ai enti se wo beso nufu mu a hune se ni ade na wo so mu no edu ba bia be nipa ne ya se uni a ebe ye me ya enti wo so mu a eya nyabotere na feso nufu se nufu ne so ni nti se wo peja akoso ato wo ase o maso kese a wo tweme down because was it one ma entry no e peja etu peja to wo ase ade bia obetimi akọ Facebook and YouTube ene obetimi akọ ho ye ka ene nufu ho asem ene ye ka na tikise eboa yen wosisu nufu no mu a ya so ne boko hwe antikise nufu na on se sitie ntia na osuma etide ko Facebook and YouTube bo se ne nufu no sitie a chene ene ensuo no ato ensuo gugu di fomu adwo ye konufu mu kwan ye fasoma enufu eye de na all my education enti wo somu a make sure say adeda wo page no to wase na nye ni kikiki page na je wo de wa ho ndi nyina girim o yes e tweme se bia ne mood bato bo enti me so ameda fo mo no me kura wait enti wait na me kura no kan ho se me bre enti se wo page a make sure say wo man nkoso kese na entweme wo down say in case say won na mensu na edna da ho na wo sorry
make sure say obehwe say me no for no enhye won sana se wo because won sana this so awakome yeah eje bit me dan for no so kan set me aso say bia me da ho na memini eti abegu the other side maybe I want so be ho wo sori a won hwe no say wo don sa akomi aso akosi so eti wo say ya de ne kura ye na delicate kakra wo somu atobo ase hand na to say je wo hand kusia no as I said you somu boko na ma won sa no ene nam ho na ene nam ho no na wo don sa no sa kwa no nepo no ebi die ye wo mo ja na amosi no foba etimi bere ano no breba ano etimi bere ebram sa ano bra Chris wa eblepa pesa na puti na be pusi wo somu atobo ase nye obi ana no fa no eye no eden ebi die breba ti somu boko fa wonsa no en eye no fo ya de bia wo somu a make sure say wo somu boko a wonsa no nam ho nini I was saying te nam ho a eye kakra na wo ye baby wo ha no miya kakra miya kakra na yo ya eti wo miya dabi wo miya you so say ya wa wo be miya ne say eto wo ofia be fe ne say eti wo fia wo de wano no somu a wo be ti afefe ho na asa no aba no ne pon na no eti ne pon na wo du ano ho na enam ka say wo de wano somu a na wo de techere ma no enam ne pon na no wa somu no na wo techere ma no enam eno ano eno wo de okatra ma ne be fa nufo ntuntum na no ana wo de osin be ka ho kakra me say o be ti de osin aka ho sa na no wo experience kakra wa hwe abeka no okay I said the would was no different the kakra no betimi aye but make sure someone can no akoma ko de opidi o kan yiri twoba eja man so so no kan mentia se baby a chese tweba wo fit twoba ye ka akwa o sheda no kai sheda o sheda tweba wo kan se se o sheda no se meka ne tweba eja san so bia na wabo yasa ko yewu eti wode wonsa somu boko sana na waka mienu ya bom wo se mienu ye two two no kra betimi afi two no at the same time o bet pa fini mienu sa so no mo na mo aba weni se mo aba weni ma two no be bom betimi aso ano no o penso so afi back we no afi back sense no so chen it's who the onye no etu oko Facebook a o de ko oboko abohunu sene ye de abeto honum no the rich ide abeto sene hwe sene abrate ne afi ewo nufuo no otise afi nufuo no ho wonya bota odina no asi nufuo no na ofifi nufuo no ho o de ko Facebook o de ko sene we senya raje a ofi nufuo no amma oba le kra yini kra to echa otise na oba ne de kontin nya asase apeja otise ade na abama ne eba se kwan pesa ne twen masase efo se da boko e wo so kwani boko otise se kra ne amma oba kra se basa ne twen masase efo ente otise on feeling point but uti bia so bia we ne na tinka wo wo mo sa de but still I know say na tinka na one place but baby you very sensitive na baby so I can but tinka kese but no for your baby aka but obi wo na no for so pa na very very sensitive enti wo so mo no de oye kire wo no na e kire wo de ekoso ti wo so mo na wo ya to bo ase nya botre wo ho because obi komiemia obi die ade kire na no for ho one day when you so me ana chana no fa ho eti wo handle ade na ye nipa dua ne bi ye honam eti make sure say wo somu a somu kama so be mia kra mia na kakra bi me mia na wa ba no kra wo mu no na akoka no na o dabi we sa ne feeling no ebewu yes ba bu ma oso mia ji so mia ne kese asa tio won ne na ye no ono se opese wo mia ne kese a obeka kire ano be so nsa aye sign say ohia ho no wa makai ai ababawa bi a oni be ma bi koshi aye na akwetwetweba no o so kakra o se opani ubetwa atwede keti watakwa atwa etimi anti sa it is also my de nipa ne be ye no na wo be ye bi aye no kese ma me but before say wo ye ne de say woni me ne ope but make sure so be handle nicely now wo be ye no boko say ne be ya
ono so that tinka obo ha wo ye ne dempena na tinka teko oh no bo to ye ne we oko Facebook ana YouTube ase ne akone asia so mu no ofine ne ko ho no de ne sana aso nufuo no ne sabu kumna so nufuo no ahwe wo de amia we no ba no ni ne ho nyina eti ono she Bobrizia no metwe dia se rana obo no na wo de we yi nchen ba no obeyi eti ye star ne bi wonye bibia ne starting at once kakra bra bia kisses no almost starting and the bedroom stage no eti also o kisiba eti ye boko ono abana na be baya de na se be na du ba bia ba ko be ate eti eye ade bia se wo kisi no fo ato bo ase efe wo so mo so abete kama handle mu dudu She rides. Isha 104.5 otisi emu oduma no ono atibi hunu se emu eduma no odi ekọ Facebook ana YouTube abo hunu se na de sitie ebi onum a otisi mu edu honum kwan ebaso a kwan fast be netimi so no fuo mu onu fuo no umia ne kese ana uso ne kakra bi oye ni se kosua oye ade ache ne boarding a wakofa akotokosua pese kosua ne behwe onum ana se odi umia tono aha umia tono ana etude ko Facebook a ko na ko ubohunu e wo honom mame ko haji a honom na me ko busa haji asoso edie na memna etu ko Facebook a ubohunu na ene ye bewura nufuo nim ye wura nufuo nim enyina ewie no kwan e faso nufuo no obi na tinka ho na ebiwo obi na tinka wo etu wo die na tinka na wen e wo nufu ana ewo aso ana ewo twe ana se wo twe ban ana se ewo to ana se ewo sere ene yiwia na makwa honum haji amami enti o ema yo jamanso onyankopon obo nipa no otono bo ase no ye bibia pepe to say the last week because obo nipa wie no otono bo ase nwene twe no ene twe no nso so wanwene no kwa owie wo the spices ishim nti obebe bi obefiri bi o say twede ade eden so ne the spices original natural spices ene ye nti obi ofre bia bema bi ofre bia no wanka say twenye de o say twede ko tie ne no the spices gin me ye nti nyankopon ko ni pa wie nufuo no o de ade emle ene ye nufu ema nufu enti wo da hwese agyamanso ye ne ayawu first no wo na wo baketwa no wo num nufuo na wo so de ne nsa efa nufuo no nene za unya atinka anase unya atinka wo da ma menka nkire wo de ne nsa efa nufuo no na fe no akola ne nyini ba sa akola ne seno ebepia enam no sini nyampie no ya na ebepia ye na hene enti wo de sinufuo wo nufu na no se de na makisi kana bo se na ye wo ya wo de sitit no ano no nkire wana no a bo se wish no atwa no ri ade na wo kamesa ya what I say akola ni nim se yawo ono nam se ono unya feeling bi wona num no ana odi asiw nufu na no nkire wana no ebe ya wo ya enti se wo be ma wunya nufu na wo se wo krokro nufu no wo pese wo be ma ni nya feeling pa fa wonsa mlom ha mlemle no fa to nufu no sei so awo yin sei ye mi amiti we nufu no mi amiti mi dana wo se nufu na anu no amwa wonti mi am dawa na mai sei na de sa ai na no ubunsa afede ni nyina ide na apija apija so uto me am dawa am nyame so ne hu ade are am na eba sa na unya feelings na so do unya feelings adwene bia ni mitirim sa se me nyame ne be ma bia ne dawo me nko na me dawo ana me ye ma ade nti me ye ne se no abunsa nufu no ablem na no na peja se de wo ba wonyem na onufu ahihye na no no ablem aye black no
won sa apija nti se be ma wonya oba nufu na memia ne kese fa won samlo mu ha se mlemle no fa ye ne sei won se nufu no beblem ebe pija afi was wo de won sa akyerkyere kwan kokrumuti aso ano no de akola no nsuo ni famu ba no wo de aye ne sei ya won se feeling ni beba on say last week na me kasa wo ba wonufu no soso kakra wo be ma na girigine wa na se edi memu a wo be mo wonufu ni sei no de kotie na hyentem na wo ba no kuram sei yo na kuram no odiwo oko enfinfin ho no ha enti wo se kotie wa kakra no wo ba no bebo mu as kakra sei enti wo di twa na wo do katrema no efa ano Obama nkofo ho abane se bia na kotie no wakakra ma Kristi nti wodi twi sa na wodi twi a ebeba wa ha na otu abo mu ase kakra ti wodi twi no na de educator ne fa ho ne de kofo akum na wo ya ma be ma no ayede enso anya feeling bi nufo ne de bibie timi ye Santikisi die si fa no de ashim de ashim Santikisi die no kwasem ni so nya koti ewa ai mu du na so nya de hyentem ho de a na ba bia ewu ejevo ajo edi amamu kura ba ma no wa chese ba bia ewu because no fo no so na se e be hye wa ya hye wonya mo ne se ya ho ya hye te se etwemu no a wo se etwemu ya hye enti so wonya mo no fo no se na ho no am se susu enti me de enketoa mo Agya no sa na de oyela fa kwanso ana make say ebe ye hye ntimi enkose de se wonya oil ana se wutimi gire mo ho nsuo na bedi ka aba no kula ba ho na nsuo se nsuo bedi ka free be ma ho ba white pa anya sperm no ha no di ka ba kula be gu ho na wo mo na obetimi di kote na twiwa ma ne ho aba na ansa na no beba no wo ba no be support no wo wa monufo na wo di twi no na wo do ketrema e fe nufo na no ayi no kotie na no se ya obu se be ma no be filia ma munyina idi ama sokla obi abe ebe satisfied yani obi ani bechi obi ahobeto no wo ba no enam se nufo no di twi a wo no di kan amassage nufo na ma bibia akoso ni ntino wo ho beto be ma no so di kotie no abehye nufo no ntem no ya wo so do katrema e support no wo ne kote na no ebe ma be ma no so ho ato no nti eja ma so nufo de se be ma no nim massage ye woni magyenegyene ye wo ba no so nim sede wo besi amwa wonufu na ma wo de kote na twi ho ama aya eni nyina eni je bam nti nufu ndi timi bibia na ye ni a jama so ye ni nufu seidi ntimi kote na ya na ntimi mfa ho ye ha je se ma Kristi mu di betu mo mo nufu no etisi wo sei no ana mo kese bi so mo pepa je sa nufu si wo sei no onya betre e ma nufu no ho no ma otumi nyadaje eso nufu no etimi twen kakra no munufu no no o se na opesa nufu na ho no mu onse memi say wo de say ejina ho emu odin entingu ye ho o te wadwo so no o da me nyo so no bibia ni meni brazil ba ko pen mabo eno abo anti emu odin nufu no enui ahaye ekwa ho na nka meyi atoso a obi abe hu se na bese ka me hese na bese me hese egu na se nguye o minufu muyi egu eja manso agya no fo nye no fo ketwa o sawa debi na se egu na atwa de ina bo na agya so eja manso ye ka no fo a esu anye bi ni agya na die ne esu minufu osofo Ebenezer say oyo oba na na to otu nche kese etwa chimba ebe na no fu ebi na ayi eze nyina ho a etwa chimba eya wanso hwe se wo pe wodi machini a next nyankopon ami amba ne se next week beba me mo brazia me shatale a ebetima cover me ho nyina enye light so we dey we ka bi ayi a ebetima ayi aba be ono fu ne nguye but wo ka bo mu a bema betimi aye ma sa so simple anya no fo so sa enti wete ne ka obetimi wotu se obie enisi a na wuyi a ebo se dufo no anya na na bayi adame yi a kira no me mo brazia
eno na obehu satale no ejinamu a enwu fom obehu nufo na no se ejina ho ewu okabom a ebetimi aye adwuma se no ano na akola eso ema nsuo fam no wo se ejina ho hu se wo fom so hu se wo fom na chese egu me de ndie se me mobilize akrobo se ano no ejina ho sei me nufu wi enso nkola enum na anoma no bes enam se me yes strong ntin me nufu no ejina ho ntin na bese kamhwe emu ode nya na me mo ahwe jama so oh yeah kan na gya kan fo o me yintu nkyere wa na se de ase ye hwe ye de ene ye bi ato ye su ya obi ewi oh so would you make us a majority? Sada, my more no, Miss me by me more brazier. Me shot Talia. Ube who some new furniture, mammy more brazier, or pursue him. And so then, Yajima, 18 a German sweet. Say, I know for no in Gui. Simple. I didn't make us a majority. Oh, never did want him. Send me to me, dear. I get it, but if you are not what is it? They say me here will be a bit into so person who dear. Save us, be happy. Ana me say so be abe hu bi dia me ba me mo brazier. Me sha Talia. Isra 104.5. Okay. I will hear oko Facebook what we say Agya de no esisi wonpa. Esisi wonpa. With the mood. Sanse. Be nya obegro ho ache. Obegro ho ache. Say we antiquity dey ya. Ochi say no brazier no abon mi yenu. Anami esa tu se etu hwe ne de na ha ma body him yensa enti with oh boy ba ko pe ana muyo ya oh dore mi munye me ya dore mi munye me ya eye me japade ekura me all the time onyame da ma mo onyame abu amu de onyame amu acha onyama acha onyama ekwan e fasoma enufuo eye de enye sesebie ko sebie nyaado unyo ba ese nufuo no umia ne se eto hwe nufuo no obetimi de onsem se de hagye kan ye no onsem se no fasi nufuo no obetimi de aguru nufuo no se na tuntun betimi be hye onsa no entemo otuntun betimi be hye na de nyabotrema nufuo no obetimi a hwe oyebi na ni yaje ne ho ya ba tikiti ho ya ba menya ba homa unya oyibi na ewo nsem kakra hwe miye nanu bi meka bi se oba bi kwan ofa so a ogoro be ma no ho o masaje be ma na ma be ma no ho bai onya botre makotie no otwikotie na sisi ya sesu mo atwikosi ya na eba mine ene ko kotie na no ba hwa no mine ne ekọ chinye se ne ho entibi ma oye wi akwanda ho sa ya bo ho ande se obu ne fa woja fa ya piu ya wa pepie yugo oba ewa atinka na tinka ewo nufu mu a ekwan abefa so mama oba no na tinka na aba unya botrema nufu no hwe ketrema we ketrema no we make we mu ketrema yi nufu na kasa na no ade tuntum nufu na no ho no ese be kan ya odawo no mo ho yi fa no ketrema ne ebo nufu no fa bo tuntum no sisi on the boss tuntum na kasa so nya botre enye ne din debi udi kan aso na ma na do ketrema udi bond kakra etse we kuro ho no na tafro ho etwa ho hia se nufu no ago akwakohye mu a ote nufu no timi go na aicha wayira aicha chichide wakane tina akwakohye ano no ote akakohye eti wetima ya abotina no na apeja sa ano na epeja no eboa ma na twaba so bre ano na akohye mu no na ma na twaba beta bra ba ya ma no na tinka na ba obahunu se we se na watafre ho na watafre ne nufu na ho na anona etime pia ba no boza be ko afa bo se ne twaba na ya de ebo ne pelisi pa ne bon bo se uti se enna bo se ne twaba ne bon woni na ntam bo se ana oda bo se ne 2020 120 no se kemia na se our secret me gu ase bo se won mo no atwa sheki kakra eti emma atinkaniti me ba mami kan chiro enye man kwa ne wo atinkan wo munufu emmema so watinka
so your ba na pese be ma no uji ni sika na wonno ma ne filipa odi oba ma na ho no wo so nya botre num nufu no nufu na no onde tafro ho na twe kakra da tafro me si nyame amwa kra bo chabaka se ensumu jemu obi an ho be no ato akona so oba bi a otwitwi man na mu na ho ma wo no papa bi ko ye bi se refi no o ya na kesi ni ye na ge ba ko ye so asan ba ni sire ma sa ka ho eni ba no so na wase no se no ho ba bi fe papa ni timi so gi no so me kwa o so so kwa man o frese de ba no o dika do ko se ke kan mu tuaka Agya maso de what makaya simbi se o pese be makotim wo di wo na pese ne kotim wo ye din e wo twemu a style na da ne kire ne daaye ya wo daaye ya na wa ba wo na mu na wo hye wo ntam wo no na wo de wo nsa we a kire kwan kukrumuti na so ne nufu na no wo da wo so no wo di wo o bu ni pana wo so o pusa ne nufu na no e ma no kotini mu ya den ati se be ma ediw no aye ko e ma no kotini mu ju se be ma ediw na wo jeje ho a e ma no kotini mu ya den next wonya ahode power bi yes be wo ye ko mu a na be ma bu se na de dia mi di obey ontiana yes e ma na be bu makote ni mu ju ababia yi o celebrate me emre bi o se ayi oti emebi ono ma o se so kotisha na te wudi ya a che je ho no ze enke ebo enke hu ye jiji ho ma hu se ye buku mu no awo se o se kotisha o mutu kotisha o sa pedogi sta na wa kwati ne dru he eti wo yesa ne hyeda je ho that's why on bo o se o ga so kwati de die wo sisi na de bo eto enru ba bia eti wo nya kwati emu odu kakra na pese woni ni nyina mu di tenka na daaye ya bem oba ne daaye ya na fa wonsa we sinfo na no mienu ne yen se obo se kwati no bed mami komati efo paso na me mo konya na mo so mo mfre ebimra 03220 83581 83582 83583 ane me mama tie efo pa mo so mo mra mu bi 03220 83581 83582 83583 83584 and nufuo kwanya faso ma nufuo imanipa enya atinka oso obetimi de wadwenkyere eso edi aba mamema oso akonya kakra na oso efre eye ediba na enti oso odie a oso ediba amendi kan kwa ma so hello ogoro na kasani Robert Kojungrasa Robert maminti o hene ogoro mena mere de mizina imisono nufuna na mapusan kitenkite disa upesa uyin kate ntete me fumuno ai ana ka umia ne kesi David umia ne kesi do yenia umia busen so upesa ne kakra no abu so da ono bude no bude no bude hello no obude hello me pa chome ne shey femi yawa asante bin kwantanan okay every Jabin kwantanan okay yawa nyankola din mami tie o hene na me pa chu sini fonde o se kama pao uri chi wonu ma asa o ta fro asa o mo ko na o go for sana basa na onu sunya feelings pa ene kre ane che eso omkomoko no onka no sa de obey ebe ne ya intino asa o ta fro asa o mokomoko na sa o fina no obabu on so ne be fia no sa ne ho abo obabu on ma na tinka me pacho efigina no de hello me pacho mi ne shia mame pacho gudi meju so ebru pacho gudi mame friend me abnabo
Abra po ka se free he. Kasa free ma se so ebo a. Abra ma me tie o abra he no o atenka wo. Baby am atenka wo pa ne se me ne be ma ne da no. Wode minufunu ano no mienu ahye na nu. Na o ese de o sisi na me suni na o nyina so na ogusu di mi. Ema me ho so me papa. Wow, no. O yes no ofinufo na no sa no ni mienu no. No na mo ni mienu nyina ma no. E ba sa na me de mo ama no so a wetimi adinufo no so. Na me de me sa party say aso ni to hwenu mu na ma posa na kaka afra. Aposa de san kachi no ai cha wadwe. Afre ma me ho yaba. Ye. Hello? Hello. Ba cha me ne shey. Me pa cha onni e wo form akra. Ba je gi me ka se. O ka se free papa. Me ka se free kuma se edum. Adum. Ba o adum det Mami tio. Enufu am se die amla braka ya. Antikristi ana hajeraka. Kasi no na meka. Antikristi de no. Unya di mu dura. Bla ja. Wow. Yenanda. Wow. Elu de kenya mi ama ka ho kran kanya dia ka meti asie. Wow. Adu nyame boma woni ji ho pa wo wiase nunufu wo me wa. Eda mi nanda. Wow. Eje unya kese sa na se odam omo se awo pase ya dufu kese na nevoa pa. Sisi akwensi to nyi izi kra nyi. Eje izi sa unya dufu kese se de na ka oda se ti wo to so wa. Hello? Hello? Me ba cha me na shie. Masama babi mo me kasa wi ansi o ane katiye. Na okay, ba cha me too. Ye fra me yawa. Ese present jaben. Agya Manso. Eti o hene. Oba kasi enso no so pesu ye no hoduma no se no be no. O so ba ye den? Oba kasi. Aha. O pesu ye no se no be me vesu mo kire ni. O pesu udi oba kasi. Na o ni oba ho neso. Oba neso. Oba neso. Okwati so anai kwati sa. Esopa. Okwati so pa. Na oba no the fu neso ana ne tu neso. Le tu neso. Se etuo na eso no. Obehwe kwan ya befa so abedi tuo no. Hwe omutuma na butu hwe na ne twa ne wa akiri pa. Eso ma ne butu yi. Na disu yento no da so na ne bono ento so no. Etipe ma etwa ne bebo ase ho. So papa no. Hey. Akwai da David Mako Museum. Who da David Mako Museum? Ai, yewo emani bi on man wo so pa. Bibi ti se sister Patasi. Kakaka bi sister Patasi. Ngi wo Patasi friend sister. Obolo. Onu ni se okodi no na se sister. Se we se de odi gizo obutu wo sa na so pe. Sister Patasi no so obutu na ope. Na anu sa ne de obetimi na o mane kwatena wo so na se o kase hwehwe ti se tutu la patwa o mane kwatena se akwatena so a onwie ne o ase nyina abubu go sa ndi po kwatena so na se onim transo a wo transo bum go se ne muduro no wotimi enga se wo transo e no eti ne muduro no buje watena so a kabi akwatena so kwade ne sabe joso ni se no ono ne muduro no o ma azibiti aye titula part wa so se mu se no na o ma ne kwese okọ we se no kwatena so a onya wo ne wo wo so bubu a oya se nyina hello e ba twa me ne shey Agya Manso e ba twa good evening me gisu eburu ba twa me ne shey ba twa one kwati ne shey Agya kwati o ka se free me ka se free Kuwait Kuwait atosu Kuwait ana atosu Kuwait ba twa me Manso ni me de mesro pi de mabis de ka kratu eni hello me ba twa me ti o hene I understand. So there was a time when that Mensem to an instant, you send a quantisha.
ọma mini le ka wo ka do no ba betuja afi ma hwe ni na me slopi Dr. Muzu no amodene maye no sabi obi ntimi nka asem no se ho sika no miminya enti ma ni sro ma me kwan na me fa me number 20 efu anim na bia na obi wo moa a woni ma bibidu aba boa me ama na ye kese a me fa ntune wo ma ni no momoa me na me apani de wa kan no mate me de no ma ne betudwa ama ho ase na ne yedi nkomo na me fu we na de ko cha advantage de se menya hawo kakra wom obetima fra bikra me hu ko iti o ye ti de wi a me no bekasa me de no ma betudwa na ofre no manwai wi a no na o ma akwanya ma oso mamu afre number no na mahu kwa me fa so a eti no gase one man phone no obetima afre mi hunu he eti ayeso ofre na mehu na akwezi but witime peke na yini na no be phone nanim na aseitra eti na ebi afre me ebi enyame we ko to be bakra na mitibi kra empeke eti do ebi a hwe ni mu se no bu nichi tira eti we ti bi ano obetime nka we de no ma bimema mo na we a na saro ma no de fresh ano ma na menu bidi nkomo pa da no me ka asa we say no na me se no ma ne emema na say runs bi aye de me ko initi ne ama mentina faako nse enche ne awie de ye yiwie dia afenam wi ama makopefo ho kira kwan na de bisi bia mama so ati ntima mo frefre me amunya me na sefo ni na me bia bu afra me peke na sefo ni munya botre brand so me ameka ade kurunti abia moya minti me empike ko no wa me sere man fanche why hello ogoro na katenu Oze hello eba chora me na chi security fair okay what you mean to hini now the abia de say no for no kutu ano kura no o kambu na o ano no ne posi ni no boma eno so ane kama pa obi am ye ni bisa no odon mana sigi na no musi ya no ni ade no bete no ya che ya nkitu enso ni disi o mo edase ame emphasize na anadwi yemedi ho kakra na ese ya wosu ho kakra ye ba wosu kakra mame emame mai minya wo na me fa 10 minutes na aka no ye ba bidi ho ani de bidi ba be wuram aba bidi ho minya ma ne ko na afidi ye ba bidi ho ma Agya mami ti na de de afi ba bidi ho nti ba bidi ho nti ma me fa 4 minutes di ma mo 10 minutes no e fa nko wi e ma omo Agya man so de ye kan se nufu agirigine na e agirigine wi a edie na bam because ubeso so be oban nufu a na e man so so wo so ye nufu na no na ensuo bu we twam ti se de me ma ya na bi ba mkote ano no ensuo bi e we twam wo so so ano na wo se na aba white enye sperm se de me bi ho enu na ma ye nya feeling hu se wo se na otweba na start na eblem na obanzo otweba na start eblem a ekwan bi aso se wonya kote ma ni diu anya sa anya manso wonya kote ani a se be ma no suso mu na atweba na blem no ani wa otweba na edwo a na atwemu hyehyew ta ena we maintain no no do so da we be ma wo yen de ma wonya fi te se de be ma kote sole no wonya twa ani a na ase ani na edwo na etete no yensu ye watete bi musa se otweba ne sole be ma no so nufu no mu na esi wa ya se ma atweba ne sole no wonya kote ani a ne se otweba no sole na edwo a wo se otwom hyehye te se de jagum ya soja wom shi afumu se ya hyehyewa na atweba ne bo ple like so o pe bibia twi eni mo no wanya bia o pe ne counterpart am na twi no
aye se be ma di na ne ho aba na wo ba ho ama wo da wo na se be ma di na ho ama na be ma no ba untimi na obetwu mu a untimi fu anu nka se e bia mi wura me ho ama untimi na wo sole na wo dwonso na wo twu mu na wonya akukuduro etimi ka kire ne se mi wura awu adan udi mi me ho ama wo woni ni mi enu nko nti wo se utimi e ka o feeling che no mi wura me ho ama nti die na be ya wo be ya me ame ho be ba because wo asa wo do ho aba ana samumi enu nso mo ho ba obi adaboko se ba ko ho ba na ba ko ho ama ba ko na ne ho ama no ntimi na nti wo se die mu di mu ho a wo se mu nyina oba ho ba na be ma ho aba nti die agya nso enye ba akofo na wo se ne ho wono etede nti na ya na yesi ebedie ho amumi enu nyina mo nyine gina mo ho na atenka no megina obia bema ne de megina ne kotia no oba ne de ne megina ne twa no se de be ya bibi kasi ani a ase woya mienu ebe kasi ani wo be ze na tija ose sibo so bo so obia aye certify no obia ho ato no nti ya jamanso nufu asama ekofa ba yi se wo so nufu num na ekofa ba edidie ene beba eba sanso a emedie eye kama bema no so wo pese bema no kwatemu ye den se de mdi kan ye no a da ye ya wa na ye ya wontimi nso bema no nufu no ano eman wono nso ni kwateni mu nya den kwateni mu renchen no na friend say ye die ne enso koso because kwatie no wantimi anso bema no enufu na no ama kwatie na renchen a wo ba no ntede because kwatie no say emu ye mle kakla entimi ensim kotia nso de wo se da bi mu ye den na etimi asitwen mu yi oh me yi bi wo meyi ne so kotia na utimu se wapa be mu omle esa wonni atenka bia be kotia ne mu den straight ne mu den straight pa obi den kama me se me nche ha antichristi Agya ana stubborn girl ene stubborn killer no so stubborn girl obedient crab am say me ncham mam o Belgium o made crab am be say o make eche be say be cha babu o so mam nyina adwo papa no o made crab abra me fa na e bia o ye nya mugidie ba ako ntimi hu de o ngidie wonu so no Agya na me de bi nya de pe nya o so wan kasa wala enti na chese jamanso nenu fu asam na akofa ban no na gina bibi so because yes ensuo beto a enframedi kan agro beso a ifra no pa edwa beba ifri na sase enti se wosuso no fu no na bibi ekoso a so be ma no nso die na ne kotini munye den afenso oba ye di wajeje ho wu se be ma no kotini mu odu anye se koti a emunye du a wo kodre be ma no wo kotwa be ma na be enye koti a ye ketekete a wo hyeda akogye hu se koti ne mu odu wo di wa no wajeje ho wo jeje ho ni nyina no koti ne erenche ne mu ye den na koti no emu ye dena na wudi a eye kama emu ye mele na ne ko mu bu a entimi enye kurama unya feeling ti koti ne de emu ye den no di wa mu nyina mu babo mu a na bibia ye kama ti jama so di ne de wo se nipa yetimi di ye hu da ne de nyina no obidi krabi amia de aba obidi krabi abre oje amia de masinesi oso omo rezia anyway no oso omo kwa juma obonya na ya he ba ode ayi wato mutu kwa juma obonya daje aba behwe obonya daje so ahwe no obonya daje behwe because next week bi mo brazia no ma wosem no fu na girigina ho emui America but do of mine was prepare also US no more omuto menya daje so ahwe pa because omuto meni be brese ombrese na ude and okra na to because omuto munyi ni say
ejina ho egu argument enwu yi ochina nyankopon ya adoma ya ne beyi me he onya na ne meyi me se nyankopon ya adoma enwu yi me no fu enwu ye jina ho pa wetimi me mo brazia mitimi me mo brazia na be hu se me no fu ne jina ho aja manso that be antigizi mami chire aja no fo ye ade bi a ye susomo dem start edie na aya na ka se nyo bia na ne feeling ewo ho eye binom de ewo ho ebi so de ni o eti wo so mo ba na ba bia wo de ewo no na wasa a kire na ka ho obekon man na tin kan feelings ewo ne tirim ai na meke ti wo hu a na no so de aka ho na Agya ka se wo hu ama na wo twem hwehwe wo hwehwe wo ntime na what do you call it? I say why confused be bed no so. Oh you know because when you're satisfied. You train more than she was that. Na mo pa de na ye dey. Edi. Ti no aye won ai. Mo wo de onyo. What I say mo you satisfied ho ba. Na ye ho maaye na say ye no ye ho da ayira ye. Oh. Eti I na je say when o partner wo be hu kwan obefa so a ne ho beba obi ha we nimpa so asa ye we he wo de ba ya no wada wo yesa wanya de ade cha bo so na ne bofu wa kan ani masi yes wa ma ne ho anto no ba se ne ho to no so a ade cha bo so na ne ne yes sro bibi a wo pe bia bo so ye ma wo efi se wa ma ne waten kan bi anka na ede yi eti yes mo so mo hu mu no make sure say obeye ama the other obi be satisfied and sana ade aye dey ache enkasa wabre aye ye na jai eja ma so kwa no wabre onka to wabre oh say who start game na wie me njai nkoda o say me njai be ma nkoda na me nya wo ba no say wonye de na wonye but why ye wasuso ni mudi a bomodin o ka chose ohi a bomodin so de be ma no me matri modin ebi mu sheda. As I say, if you join home by me, on found. And they be so was stamina, especially my man. Be was stamina, be going to discharge baby, you know, still not yet satisfied. And yes, I did. Hey, sir, be I did. You're very, very good, very long. If I say, and no cry, I don't know, 3-1. I can't 3-1. Ah, you, sir. Na ebasa aya kan ho se de oda form no se wa bra so ja no and I say kwa wa be se handle no menim ba ko bi se ne bia me we deny free part of her form the tiko she table assistant no go so ai sa you know I'm sure akwa gana ka sa se obi a ono ma yini bi because the oye na nya no ma sa ja it is a wo for se wo ho bacha bo mo de so be boa wo ba no kan bia so no ba no so ese mo ma se be oba dim no ne ho e ba ntema na mo dwade ana ne ho chare mo se bobna obi ho so ne che ne ye first abnormal bi ka no anom bibi esa no wo pre eja man so je oba bi wo wa ka che nipa ne se bi oba ka che nipa ne se bi a baby e wo so so a obetimi aba no wa man ne line no ana wunnim ne deda ti boa no menka se me di na wa bre no da ho na still a wa dura wa konum nti o je say de bi eno mo de so ye ni sa mo di a eno na akọ bible ma e fro ma bi ditro nti o do bako sa ditro sa bi aye na agye se wo ya me aka se wo ya ade da bi yen ni sa e bi no ma ayu nuro so ni sa e na de aba no bebre okoye sa ade na o ti ababa abako de mo se ne bia me wo se o ko be ma hono ma o ko di ko ti apa me o de nka je se ba o so de fumune ko am so fi bi ho baby no o so nya fumuna ko no ma o so otimi nya hwe na mum so ka kire na oba prepare no oba ko no mo ho anwan ni bi oba ko kofa babu tafa ba be siusu unya na atwe nyina apa apa ene mo ada wa aju so be fi to be there so surprise no ko ba won say jama so ni nyina mo no e ya adwene ayede ko ene ma success ne yede our friend dia ana no ho ayehi otimi fa nche na bo se ye den ya na ho ntimi ma it is a success no say bibi sa wo make sure say ube ye free wa adwene na den na timi aba nya se ntimi ma
aso te ya obi o kai de waye ne na akashe enye etise mu bedi mo ho a amom ho se mo adwene mu da ho bibia akoma ne nyina ayokne nyese obi ho kwa ne ho kra ntime ma se wo ho ye ne hia ana wa ya de ama na hye na ne ho kra ntime ba otime enye wet it all the time no why dry echese bibi wo na adwene unya na adwene that day no sex no nyane de na one thing is anya wo den so papa beba no bitimi epra no ntimi nya wet no be penetrate no be ya akopem se tie wo say nti eye better mami musa sadi we se mu ditwa ana udi kwatia eye se fine si usu ana se ni kwasa fine si usu me feel say ye nipa kro do pe ko mo e man bi che se fine si so a obo na twema awo e be dry no but obi also feel say yes na ahode na wo ye no ohia but say mo oba na e wo so oba no catch ne so num pa because obi wo ntibi nwati bebre enti mo na wo yes an mframa no na e wo no so enye de edi no so e ho ye dry bebre enye de ne ge se kakra e ho no e ya betu kakra e betu akwa and be also so because oba no so wete dodo bi hu nsuo do so se bi also ye se de be a e ho no ebe dry enye pacha ye wo ba bi on mind se ne ho ba e chese ye bi pipe ti se nsuo bi se on bi da so yes wo ne ho ba ti so bi pipe adu chu bi a 3 nyame amwa on pass bo no afo no say woni no we nya de bia ye anso ye ho ahomete obi hu ade ye secret bia kra person de ba out we nya de bia normal obi bosu no hu here so de be ko abonten say odi wo ba we na me hu no e bia wo be ka bia de we de me hu bi da but won show nipa kra won ka say yan semesi o ta say na wa tu okudi ko tie na kodwi ache okofo ne mpo so wa sempe na say jama so enyo no ne form ba no e wo so say na sa ne abo no eti ana kache se blamba chobere me ho ba me nso do so nti fam da bi eyan kansa jama so that's all ba na beti kache se me pese me de ade se so simple in a nice way wa kache no so be de me pese me ye eyi kakra na no ahu de ebesi na no ahu se next time ya no ade no so anya jonso se ne ho na eba ebi so jonso ebi ya jonso eh minu se ne ho na aba baby edo wo ho ne ho eto sensen no ho na jonso ne ho ya ne desa no na ne mu na juso nem na se wonya hwe mo nya bia mfa na yi na bosu no ade ne ye ne de ohu do nya ne ho ne hu jeja ne ho enti wo so ohu ne se normal se normal de bete edu amba na no hye se akwa ba akwa di ge yi ade abo ade chod ne tufo ta odige na de nisi oboti ade se ade mo bon ka se ge na jare nai o tware to na de no da ai di fa be bondi kire wo emobi e di jama so emodi sim bondi kire be josam na wajane na waja hoko debio ogusu di na ano te ye na ai awaka geze black afra ade wasi kafra bejam nai how no solid feel so no pamono na mistake ana wonye hwese bia na oba na toilet no ana so penetration so na no den ada you say say kofi ese tu kofi na kofi uri kofi klo tu kofi ba honi ba klo di ba ko en fini kofi ba wana hu obi ya pon kan me kwase mi ya pon shari mi ko ya pon wan kwa oji we so ma kisi e ma so na ji ne so ya pon ni se tu kofi em ka kofi a so obi a de ka no to so e bi e twa so so wanka e se tu kofi kofi kai Agya kasa yo ye de tiefu ase na ya kire ne ma bebre edie yesuso ye hu e ma na ya na ye feeling ni we nufu nti mususo ye nufu ni mu a na medi ni nso etimi kosopa ti ye de tiefu nyina ase mo ne atena bedru sam pempenso yi nyankopon ya adomo a se de me kan ye no nyankopon ya adomo next week monhwɛ sɛ de mesidi abasem nufu esensen wa ana ejina wa mu bi mu
me kwa ma menche sister adwa wo US ma me baby a wo bi amechia wo Agya se one powerful unsu wo US mechia wo pa ana Auntie May unsu wo US mechia wo Mr King unsu wo US mechia wo ana na nedu Agya nana prempe si chia no yo nana prempe Asante bedi etu baby a wo bi a ana nana prempe no dia Asante bedi by no kan hey muna muni glove ba so me ko nana prempe baby a wo bi a mechia wo pa mechia wo utie ye pa mechia wo yedanase nti mame nsanchia me wo fa wo yesro wo ya menini ko hia yi ase ya wada no na mai bi ka say mechia na me se wo yesro wo ya was ya na mete se ye chia me wo fa wo yesro ya na me se ai me kura ya mete se ye chia me wo fa wo yesro ya nti na mama echia no mama nchia me sister ba ko pe oba ya o boase dwom mechia wo na sister ya nana ya woni me papa Mr. Tofo onu so mechia me nu afri wo yale afri sia ba ko pe ai obi ti ohwe o Dubai o nia oba of a girlfriend it is a girlfriend amana o Dubai of a girlfriend o han what say say ana ma bloskoto mama swaga lady unso baby a wo bia mechia wo na me nana ba ko pe biki unso baby a wo bia mechia wo ne me nana no mu enyina ma afia ma me afia mechia me nana no mu nyina ene me manyina enti titiri ye ma me sewa na sister adwoa mechia metifu me wo fa ba ko pe e frɛ no Mr Nketia unso mechia wo pa me da se antikris ma meti yo me brain ya ka ne ma bi wo ha obi wo ha wonim but ye ka ni say no asa bi a ha wadwe ma ne ha de wonnim wo mu no na wasua eboa ma ware ye de eboa ma relationship eni je ebemu enti de ka ya wo to sene no sua na ye ebe ma ware aso me ko na me chia akwadwo me se wutie e pon a me from fe na prempe me so me chia obi se man ka me don kra na ba se me chia Agya maka Agya so aka ichia obi biara wutie na me kono Chris consult wa wo pe kru wa wo pe yere fresa number we na me no won kasa 0243 133784 0243 ichia we me chia kobe kobe no aye din komo na se ye nwinti ame nkasa yo me da sipi ane oti Agya nka oti ye antikrisi enka ani menim se ene enyema ye de tudwa ema ye ho ye tiefo pa dedi kan sa enkwan ene aduane na emo chechire no amanfo pi eni agye ho ye comfort asi frempon asi we de ye fa se chechire asi Agya Manso someday mo obitu o de mo jume die ya edamasi ya mo mayu se adwumadi aye die so edamasi mi de Agya Manso OGORO mamenchia MPP Rinya Secretary Sampan Onenegri Mamejiano Nana so a greater so hotel baby I will be also Michia the tear for Panina Mamuna Adu soon super so nam a mirror Yeri say more muti me in Mamuna Adu Yamia Duma in the now tree Ebesa Asia nti se enkwan unum kwan ya tene mani si bua we se yewe kwa bi na e chechire mu nkwan de kwa se makofa doctor bi aba ono babuan e wo hwa e be ka hwa ho asem ko obe kire hwa kwan ya faso ma hwa ne bia ne bi kra no e wo ha wo ne hwa mu e twu kwan ya faso ma e twu en na sefo ne ba no e se inya obi ono so ba babuan yen
ene emu bi aba onde hwa no nkoa so hwa ye kese so anya twu kwan fa so ma etwuba eye ene kwan be ne be fa so ema etwuma ehonum ai ibe nyina no ibe di hu nkomo enche ne mu hu nyina so we TV so edi amaye me da ma sepi me de eja ma so ogoro edubo ebudi mi ni se ya na yebe ko odi for kwafri pon yebe ko na so ye ne akutie onyame asem akakutie onyame asem Agya de ba sema jama so we de misrewo me san ba ya nyeboni bia ma me nchia odiska kokko oni okukuseku fifi okran devi omu bia minim so omu tie me chia wo mo pa ani kius na me be shia mo madam ana omo to ne mu tie ana se de ana wo mi ka be so me ba no ana me fa ho no okukuseku chi metra ho oni odiska kokko mo chi metra ho nti anu di nkomo na sami aminim bi mo ye devi omu bia me chia wo odiska ne fifi okran Agya odi program manager achina tranne di nkomo ya say program manager ni nkomo ni bi yes ye be di bi ba mama kai akola bia na ne ma me ene papa to no mo kan sama na kise oba koma edi no man 30 di bi no man 30 sa 30 ni bi ene 3 cedis ano okoma no 150 pesos nti chatam no na 15 ite nyano no ayi we nya papa ni bi asema ba ni se abati betra no ahoro ni sa ekwef madua na bra mi de komo de mi oba am se mi de nyana no amaye oiskad maye na nyana so yen mi mi nkra ne no ba bia yedi akwane ti wasa ane no wane ti wasa nti mi di twere mada ifi no ne baba akwa no dada ezi ibidi twene bio enwen kra me isi bidi bi ne dada edi ozia na aso aka yen no chairman baby I will be a chairman